Bana, kwa siku ya leo tena nimeweza kuja kuingia tena kwa mara nyingine kama jinsi ambavyo tunavyoweza kuona kama hivi. Bana, leo nimeweza kupata birthday ambao ni ya mabinti kama hivi tunavyoweza kuona. Bana, unaambiwa siku zote unapokuwa unahakikisha unasherehekea kwenye miongoni mwa sherehe zako, basi usiache kusherehekea siku ya birthday yako ambayo ilikuwa ni siku ya kuweza kuzaliwa kama tunavyoweza kutazama kama hivi. Bana, mabinti hawa wameweza kumfanyia mwenzao surprise na hawajataka kumwacha hivi. Wametaka waende naye pamoja kwenye birthday, waweze kwenda kukata keki na waweze kumtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa. Yes, ni jambo zuri na nahisi watu wengi tunafanya kitu kama hichi. Ni tamaduni za kijamii zetu au za dunia. Tunajua kwamba tunapenda kucelebrate kwenye siku zetu za kuweza kuzaliwa kama hivi. Bana, kwa siku ya leo kama tunavyoweza kuona hivi, sasa mabinti wameweza kuja na kuweza kuenjoy, na kwa sasa hivi hapa wanasherehekea, wanafurahi birthday jinsi ilivyo nzuri, na wanakata keki ndani ya Lake Victoria kama hivi tunavyoona. Sasa hivi wako kwenye boti wanakata keki. Bana, furaha imekuwa ni nzuri sana na kila kitu kimekuwa kisafi sana, kinapendeza. Mabinti wana furaha hakika ya hali ya juu kuweza kusherehekea siku ya mwenzao kuweza kuzaliwa kama tunavyoona kwa hivi sisi tunavyojionea mimi na wewe kwa muda huu. Bana, kwa siku ya leo kama jinsi unavyoweza kuona hivi, mambo yameweza kuwa safi, hakuna kitu ambacho kimeweza kwenda kibaya, na ninaona hakika kabisa wanaweza kabisa kufurahia, na mimi pia nimeweza kuona kama hivi ni jambo zuri. Hakuna kibaya kinachoharibika, kila kitu kiko sawa kabisa, ni itifaki zote zimezingatiwa ndani ya Lake Victoria. Bana, naitwa Frank Baharia. Usisahau kuweza kunicomment, kunishare na kusubscribe account yetu ya channel ya YouTube kama hivi jinsi unavyoona, kwa ajili ya video zingine mbalimbali zitakazo kufikia hivi karibuni.